Dok jedni smatraju da je hemijska kastracija silovatelja, povratnika i pedofila surova, drugi smatraju da je to jedina odgovarajuća kazna za takve osuđenike i smatraju da je to jedina moguća mera koja može da spreči da se takvi zločini ponove. Makedonija je jedina zemlja u regionu, u stvari prva zemlja u regionu koja je uvela takav sistem kažnjavanja, a za to se izborio gospodin Dragi Zmijanac, osnivač i direktor prve dečje ambasade u svetu. Dobrodošli. Gospodine Zmijanac, vi ste podneli inicijativu da se hemijska kastracija uvede u moguće kazne za silovatelje i pedofile. Političari su zatim to izglasali. Šta vas je navelo na takav predlog? Pa mi već 23 godina radimo na ovo. Prvi slučajevi kad smo otkrili da deca su žrtve pedofila, kad je bilo to tabu tema još 96. godine, shvatili smo da zakonodavstvo nam je slabo i nije dovoljno preventivno za sprečavanje ovog teškog, najtežeg krivičnog dela koje može jednom detetu da se desi, koje ostavlja traume za ceo život. I onda smo tražili od zakonodavni dom, od Skupština, da poveća kazne i intenzivno radili smo preko našeg SOS dečjeg telefona gdje smo registrovali slučajeve da deca su žrtva u stvari i od poznanika, roditelja, najbliže rodbine. U stvari u 70% slučajeva pedofili su deci poznata. Onda smo shvatili da ajde da probamo preko represivne metode sa povećanjem kazna da delujemo da se suzbije ova pojava. Vlada Republike Makedonije u avgustu 2008. godine na itnoj sednici je povećala kazne. Povećala je na 10 godina, bili su ispočetka 3 do 8 godina. Onda su se opet slučajevi ponavljali i onda smo shvatili da mi imamo problem sa recidivizmom. To znači da pedofil ne može da kontrolira svoj libido i nagon i da on kad je na slobodu to ponavlja nekoliko puta to delo, posebno na decu pod 14 godina. I onda smo tražili moguće preventivne mere koje će da stavimo pod kontrolu ovu psihološko rastrojstvo i patološku pojavu i zagovarali smo nekoliko rješenja koji preko medijumske podrške i podrške građana Skupština Republike Makedonije u februari usvojila. A to je prvo da se minimum 15 godine kazni ovo seksualno zlostavljanje pedofila na minimalna kazna 15 godina. A kolika je bila ranije? Od 3 do 8 godina. Onda prihvatili su da jedan član 188 iz krivičnog zakona, ako se ovo delo napravi na posebno grozomoran način i da je život u pitanju deteta, da može da sudija dosudi i doživotni kazna zatvor. Onda su prihvatili centralni registar da bude javan i dostupan za sve građane, za da budu informirana kako svoju decu da zaštite. Onda smo uspjeli da, kad je proces dokazivanja vina osumnjičenog, da pedofil bude u pritvor, a da sudija samo pomoću video izjave u specijalne skrin sobe najviše 2 puta izjava da dete da na glavni pretres ne dozvoli suočavanje dete žrtve sa počiniocem ovog krivičnog dela, zato što može to da bude komšija, rođak, otac i tako dalje. I najpreventivnija mera gdje u stvari mi pomažemo i pedofilu i da se ne ponovi ova krivično delo, da se stavi pedofil još kad je u zatvoru pod psihološki tretman i medicinski tretman, takozvana hemijska kastracija, gdje pomoću medikamentna terapija, njegov libido i nagon bit će pod kontrolu, jer on u stvari nema samo regulirački mehanizam kako da sam sebe spreči da ovo delo ne ponovi. I to znači da se na određeno vreme procenjuje da li njemu da se ponovo injekcijom da ta androgena blokada, ali tako? Da, on treba da bude podvrgnut ovom tretmanu i da na svaki 3 mjeseci se javlja, jer to ako se ne uradi, njegov libido i nagon se vraća u normali. To znači da lekari, policija i centri za socijalni rad mora da budu u dobroj koordinaciji. Ono što nisu prihvatili narodni izabranici je nošenje obavezno GPS lokatore, za da policija tačno zna gdje se pedofil kreće, za da ga otklone ako se nalazi u prisustvu dece u obdanište, na nekim sportskim nadprevarima ili gdje se deca u stvari prestoje žive. A zašto to nisu prihvatili? Kako bi bilo obrazloženje? Nismo dobili obrazloženje, da li zbog zaštita ljudskih prava ili zbog ekonomske indikatore koji će da poveća trošak, ali mi i dalje zagovaramo to kao preventivna mjera i ono što nam se dopada da ovdje u Srbiji je aktuelno, taj Marijev zakon, da
натерamo народне изабранike да и то прихвате, да свако дело сексуално злостављање на дететом не застарива како кривично дело. Значи да се угледате на српско правосуđe у том делу. Така да правимо размене. Србија веројатно ќе да прихвати овој македонски модел, да највеќа превенција. До сад нисмо добили уверење ни од едног психијатра, педијатра, психолога, невропсихијатра да док е педофил у затвору со ниме се сигурно ради на третману и кад е он на слободи да нече да понови дело. Напротив, искуствава кажу да 70% од ових починиоца то дело понављај. А светски податки кажу да ако се подвргне на третман психолошко, психијатриски и медицински со хемиском кастрацијом још кад е педофил у затвору, да се ово дело од 70% намањuje на 5%. Postoje i stručnjaci koji su protiv hemijske kastracije i oni kažu da ukoliko oni prime te androgene blokade, da se, dakle, oni gube seksualni nagon, ali da ne gube taj motiv za nasilje. Kako se to pokazalo u praksi? I kažu da će oni ispoljiti nasilje na neki drugi način. Насилје могу свако да исполни, то не мора да биде само за педофили. Иако у принципу педофили ми не можеме по профилу да их познамо да су то насилни. То су обични луѓи примарни кои тешко и упорно раде на добијање поверење од детета. То су познаници деци и оно што е најинтересантније што педофил кад силуе дете, он сматра да то дете е хтело, а не он. Он не може да призна да е учинио тако тешко кривично дело и што најинтересантније е детето он спрети ако дете некоме то призна и довери се. И зато проценат непријавлjenih случаева е 1:10. Многе девојчице годинама чуте у вези тога, због стида, срама да не пукне брука у обител, jer детето ги е педофил познат. А оно што е исто тако интересантно да родители немају толико едукацију да препознају šta се детето дешава за да могу на време да интервенирају. Јер дете се повлачи мокри у кревет, да неке знаке, а то треба да родител на време детектира и мислим да е неопходно да има прихватни центар за рад со децом жртвом од сексуално злостављање, због тога што 48 сати, први 48 сати су клучни да се ради на томе. Ако се дете врати у средини где е силовано, сматрајте да се могуćност да педофил ако е на слободи да изврши притисак да дете мења изјаву и да се то у пракси дешавало. Зато тражимо да педофил буде на сигурном у притвору и да процес овог тешко кривично дела bude што краći. A da li su stručne službe i oni koji rade sa decom dovoljno sposobni da prepoznaju takav problem i da prepoznaju da je dete imalo situaciju i bilo izloženo seksualnom zlostavljanju? Mi smo na našem sajtu objavili pod recenziju jednog neuropsihijatra vodič kako da roditelj prepozna kad je dete žrtva seksualnog nasilja. No isto tako treba da se radi na prevenciju za edukaciju dece, da deca imaju pravo na privatnost i niko ne sme da dodiruje intimni delove tela, da deca ne sme da primaju poklone od nepoznatih, da ulaze u auto, da ulaze u stan i tako dalje. Znači, tu mora da se mobiliziraju vaspitačice još kad je dete u obdanište. A kako roditelji, nastavnici, vaspitači i pedijatri mogu da prepoznaju? To treba da se sistem podigne. Znači, sad mi radimo na правну регулативу и медицински третман. Ал то мора и воспитно-образовни систем да уđe у овој причи, како да се ова патологија, психичко расстройство педофила стави под контролу, да нема следеće dete žrtva. Oni koji su zagovornici, u stvari oni koji zagovaraju neuvođenje ovakvog sistema kažnjavanja u sistem pravosuđa, kažu da se njime krši i Ustav, zato što Ustav predviđa nepovrediv psihički i fizički integritet svake osobe. Znate šta, ja imao sam i konflikt i sa borcima čovekovih prava. Ja kao branitelj dečjih prava ne mogu da razumem odbranu boraca ljudskih prava da pedofil bude na slobodi, a pri tome da dete bude i dalje ugroženo. Znači, mogu da debatiram sa svim borcima čovekovih prava da mi daju garanciju da ako je pedofil na slobodi, to neće delo da ponovi.
U vezi toga otvoreni smo za debatu. Dosad niko nas nije uverio da ima bolji preventivni metod i zato ovo naše zagovaranje i zastupanje i lobiranje za hemijsku kastraciju i medikamentu, u stvari hemijskom kastracijom mi ne ostranimo trajni nagon pedofila. To je fizička kastracija. Ta fizička kastracija ima u Češkoj, a hemijska kastracija je uvedena u nekoliko zemalja, kako što je Danska, Polska, Češka, Slovačka, Južna Koreja, Rusija, Moldavija i Makedonija prva u regionu, gde deluje humano i preventivno i ka pedofilu da ne ponovi delo, jer za svaki recidivizam zalažemo se za doživotni kazni zatvor ili celostna izolacija zatvor bolnica i da nema sledeće dete žrtva. Neke istraživanja pokazuju da je svako 5. dete žrtva neke vrste seksualnog zlostavljanja ili uznemirenja. To je tačno. To je tačno i ja imao sam jedan susret baš u Skoplju, jedna škola gde jedan nastavnik je seksualno zlostavljao decu i bio je veoma omiljen i poznat. To je bio nastavnik muzičkog vaspitanja i kolege nisu mogli da veruju da on u stvari može da počini takvo grozno krivično delo. I kako se to otkrilo? Otkrilo se pomoću jedna nastavnica je pričala sa decom inspiriran jednog filma i tako deca su se otvorili da u stvari nastavnik muzičkog vaspitanja njih stavljao na skut i on ih dopirao i draznio ih je i oni su se požalili u vezi toga i taj nastavnik je bio osuđen krivično, a direktorica je bila razrešena, psiholog je bio razrešen, ali kad sam imao susret posle 20 godina u istoj toj osnovnoj školi, imao sam susret sa svih direktora opštine gde smo imali baš za ovu temu razgovor i ja sam rekao da ne osjećam se dobro da sam u školi gde nastavnik muzičkog vaspitanja pre toliko godina, 96. je bilo, da je to počinio i direktorica je rekla pa ja sam bila njegov đak, on je bio mnogo dobar, veoma dobar čovjek. Da, pedofili su dobri ljudi, niko profilom ne može da ih otkrije. Oni uporno rade na dobijanju poverenja deteta. Čak ubeđeni su da dete su hteli da se to desi. Ali problem je u tome što oni ne mogu da shvate da trajno za ceo život. Kakve posljedice to ostavlja na decu? Ostavlja na decu i da nisu dovoljno odgovorni da sebe mogu kontrolirati. I pomoću medikamentne terapije ili hemijske kastracije u ovom momentu je jedino moguće preventivno rješenje da se pomogne pedofilu i detetu. Ako neko ima bolji metod kako prevencije, da ne bude samo represivni zatvorska kazna, onda smo spremni da debatiramo, da razgovaramo kako da mi decu zaštitimo od nasilja. A kako treba raditi sa decom koje su žrtve seksualnog nasilja? Da li oni mogu da se vrate normalnom životu? Mogu da se vrate ako se postupa što pre. Zato kažem, prihvatni centar za deca žrtve seksualnog nasilja je potrebno da se otvori u bilo kojoj državi i da je tih prvih 48 sati da se dete otrgne od sredinu gde mu se to desilo, da se radi paralelno i sa onaj koji je to delo učinio i sa detetom za njegova rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija i pri tome to da bude strogo i diskretno vođeno od stručnih lica za da dete ne bude osuđeno od sredine gde se to delo desilo. Rekli ste da u Makedoniji sada postoji registar takvih prestupnika. I on je javan. Kako to funkcioniše u praksi? Koji može da mu pristupi? Svako može da pristupi. I koliko ima ljudi sada u tom registru? Imamo 200 pedofila koji su postavljeni na centralni registar, ali su oni samo 2006. do sad koji su osuđeni. Pre toga ne. I ima tu i dobrih i loših strana. Dobro je što svaki građanin može da bude informiran. Loše je što neko može da posegne po pedofilu i da odgovara krivično ako ga ubije ili tuče, a s druge strane žigosuje se cijela obitelj ako neki pedofil je imenom i prezimenom tamo. To znači da sva njegova obitelj, sva rodbina je žigosovana zato što svi znaju da taj i taj je pedofil. I onda vlada je odlučila da ipak ide na javni centralni registar za da ljudi više preventivno deluju da zaštite svoje dete. Gospodine Zmijanac, hvala vam na gostovanju. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.